Acara ini disponsori oleh Pamirsa pemerintah Kabupaten Tabanan rejek mengusaha antuk nas pewawahan kasus tengkes kantos mungguh ring sor wilangan 5%. Rau mangkin kasus tengkes ring Tabanan keuningin sia koma kali persen. Bupati Tabanan Iko Manggede Sanjaya Mausang, rau mangkin paiketan dani mesikian kesarangin samian OPD nampenin kasus tengkes miwah kekerasan anak. Dani masih kayang presidenas wilangan inucap sinarengan ringkanan Kabupaten Tabanan sani kebaus pina ke daerah agraris. Cutat nyani ritat kale krama istri kantun mobot patut nagingin pebuat ipun sekadi gizi majeng anak alit. Yening indike unucap sampun side memargi mejanten kasus tengkes ye ketedunang kantos ringsor 5% utawi kei calang ring Tabanan. Manut Dani pinake pengelantur bangsa anak alit patut kasayubin becik santukan pengelimbakan bangsa tur negara ring galah pungkuran dat ngandelang potensi tur penyarengan anak alit inucap. Asa punike talar sanjaya ngaptiang anak alit punike side tumbuh becik mangde side medue karakter. Punike mawinan ring sejeroning mangge tetujuan inucap muatang penyarengan saking samian angge ring sejeroning wetuang anak alit sani medue kualitas nyujur Indonesia maju. Nenten wantah penyarengan pemerintah miwah yayah reneipun penyarengan samian krame talar kebuatang antuk mesikian mangge tetujuan punike. Bisnis Bali nguni ngayang.